gimana? Ayah tepe. Jelas gitu. Gesit. Tenang pokoknya mah. 4.000 bayar panen. Kemana Pak Haji di panennya? Hayang teh dicocor leungit deh. Kagereha bebeja resep seni suara tapi janji ketua simpati anu bade kaja Bener seni Sunda nu mekan urang kada istiar Bapak ulah betong singa tintin nu marani ulah warpi kada yang ari soko lamun katakir kusinden anu Ombad simpati Jakarta. Ombad simpati Jakarta lamun aya hiburan rek menta lalakuan keboga kerjajan kalah jadi lamunan Ayah mandorefu singasin di nomarani tanah kadayan haringkit apana dede simpati soko mong lamun kataksir kusinden anu lalu wow klang sandali kopi rarang kaya Bos Juring Cibatu bos jurik Cibatu Abang Robi gen anu abdi kulak wani kagereya Abang Robi Polres Bekasi Abang Komeng Polres Bekasi lamun aya hiburan Abang Komeng Polres Bekasi Bekasi mak iya dari Bekasi rek menta lalangkuan iya mah dari Polres Ciampel nih ayah Polres Ciampel pak kok tak ayah cenah teboga kerajaan apana dede simpati kalah jadi lamunan kade karugrak pak tinggal sinden nu marani awas Rene kalah gedang sokomo lamun kakarsi kusinden anu lalu nah bagian Bang Robi ngibing bang iya gitu je aduh klang sandali buang kopi waramin hebohnya ya rarang geyan ayah mandor epul mama Dimas anu bagus wah dibayar ingkeun anu abdi palurah kaji warepi Cirangkong ulah wanita kereyan awas pak lah hei lamun aya hiburan rek pesta lalakuan terboga terjajan ibu lurah warepi kalah jadi lamun nah bagian abang bontot nih Bang Iping dengosin deh marani ayo lagi api jadi simpati Jakarta mah kadayat aring api jadi ketua simpati anu bade hajat anu bang
arang goyang kenanu api ulah wani kereyan beda bengi padang ulan pejurik di batu dodok ni bangku ning urun ngobrol aung bibisikan ombak simpati gerak kadang disekan pejurik di batu watuang tapi setuju ding pulang dia bakal dadi mana ora mandang karatalan banda pejurik di batu asal emani badan pun ora nyana kelawan ora disangka api pilih jodoh aja padu sing kaya obat simpati ora mandang kartalan banda apa nasanti macan pundera posuri jibat harus sayang bos ogo bos beras foto angka setuju obat simpati ya bakal dadi man bos pakoming Polres ora Bekasi mandang kartalan banda Polres Bekasi obat simpati asal emangnya badan Abang Robi Orang Polres Bekasi Abang Robi kelawan ora disangka Abang Robi pilih jodoh aja padu sing kaya obat simpati ora mandang karatalan bandang asal emang dik mapat Aulis Ocit para nyai beda bengi padang ulang obat simpati dan karata dodok nih abang ngobrol alon bibisikan Aulis Ocit ayah mandan empu Aulis Ocit waktu angkape setuju mama Dimas anu bantu pusat siapa kadari man Aulis Ocit ayahna Sapira ora mandang hartalan bangsa asal emang ngabada pulang Aulis Ocit para nyai Aulis Ocit pernah lepas selidang dosa sangkan jatuh saujung para nyai tapi ngeraka awunan Mamah Dimas anu bagus selalu nyesepi dadap jangkring dina kewin ngajajan paantai antai obat simpati anu bagus paingat tekan pikir api janji gara-gara paturan hadirin nambi ka Eli orang kaji warpi rangkut halangan wa odong senang kudu mepaaskan anggang senung Mama Haja Epa kanu angkang sok dibawa Mama Haja Epa ngebadu duka teuing lamun panggil obatana pegaturiat duka diberi kupati Kang Yadi pamayon acip kapayuna gerak Kang Yadi poseng Ciampel
Beting Pak Haji Emana posek Ki Ampel penting nu urang pamayer Haji sepi hanya suara hariri matahari wang alam indah disanding bulan purnama mata petang barang di pawanangan Kang Yadi Kang Yadi anu bagus Abang Robi penting eta Abang Robi no kapaku Bapak Jurik Bacan Bonerat Bapak Jurik sasara Bacan lah Bonerat Apa kepuku nu dijuk-juk empat simpati hilang tujuan Empat simpati antara hidup hilang imam itu lang Akang Yadi Ores Sarawak Akang Hadi mapaya tampang cuk anjok ka gedang kosong nupoy Abang Komeng betian Ores Bakasi Abang Komeng harita datang apa nasanti Komeng Ores Bakasi Bang Komeng betian ukuran beting impian itit nabar jeung datang cahaya obat simpati Malura Ade Abang Wahajat beting eta obat simpati uring kapal Baji Dar Kebon Bapak Haji bos jurik di Baji Dar Batu Kebon sasara lampa tepukuk nu dijuk-juk apa nasan di macan bundaran hilang tujuan apa nasan di macan bundaran antara hidup bilang imam itu lampun juga untuk mali mapaya tapang kepancok kagedang kosong Kang Yadi kepung pati anu kurang harita datang sakit dapat kurang pati impian itit nabar jeung datang cahaya berundung garing idur kota film kurang apa nasan di macan putaran karelo mampu diri pas jurik di Batu ayo dagang tadi mitra mampu diri tapi jadi ketua simpati ayo dagang tadi mitra bang rundung garing jadi terang saning ati jekil liwing angin pasti obat simpati abang jadi terang saning ati Kang Yadi deui jekil liwing angin pasti oleh piangan dilingkung gunung bos jurik di Batu anu bager bos jurik di Batu ate jongcon luminang anu di kantun bos jurik di Batu
Nak betang ngabat Bos Jurik Cibatu Mengurundung hari Halang dan Sintang Kang Yadi Mekara lumak kudiri Kang Yadi Polsek Ciampel Kita kembali di mitra Mekara lumak kudiri Ayo dagang obat cepat bari mitra Ale-ale siangan ngiling kungkunung Majalaya soreang Bandung Ate jongjong Nugina anu dikantung Ayah mandan embul Mandan bedak Nungabantung Obat cepat bari ngobrol sama cita-cita di antara obat cepat rek bisa lebah pesta apa nasanti endang dan anu saendang indang sabab moaca carita sanajan reja sasaka Bos Jurik Cibatu ukur salam tanda paraya Bos Jurik Cibatu anu bager cinta kabungan Bos Jurik Cibatu panganten atos rasa rentengan sabetak bari ngobrol sayun tapi minta di kampuran sabab mual jajalita obat simpat sanajan reja sasaka ukur salam tandemi paraya api jadi ketua simpati obat simpati Kang Yadi sanajan raja sasaka ukur salam tandemi paraya jadi panganten Kang Yadi anu bagus sakapeng hate sok janglar Bos Jurik Cibatu geus takna kaya gerak-gerak bubar lalu kina kate janglar ngajadi panganten anyar besok janglar obat simpati sana kaya gerak-gerak lain abdi semuanya abdi jabongan anjana sorangan lain abdi kesta suka lain abdi kesta cinta jabongan ampun sorangan kapan anjana boga janji celah mua nganyeri
buktina hanya muat abdi sorangan ningali anjeun teh geus boga deui buktina geus hanya muat opat simpati nyeri hati asli puasa sapiran sok ame-ame dilanjut sok ame-ame kebenang kudi di batan di api lah dewi kade kelengungan kebongan anjen sorang abang going kos padi di cadas anu bager mang going kos padi di antosan di pengkolan kunaon tetepong sumping kapan janji pagpisan atau panganten pamageun anu bageut lengo deui cinta pawan lain deui pacaran eling kisik kesala aya kangen aya bisa di antosan di terminal kangen kesala aya kasorangan paingan kedatang janjina kang yadi janji sukan lengo deui ditampongan lain deui panasaran eling kisik kesala aya kangen aya bisa di antosan di terminal ngalengan hampir dua jam kesala aya kasorangan paingan kedatang api janjina korek isukan lengo deui cinta pawan lain deui panasaran eling kisik kesala aya kangen aya opat simpati bisa umah di antosan di pengkolan kunaon tetepong sumping kapan janji acong panganten apa banget anu bagus janjina geuning isukan lengo deui ditampongan lain deui panasaran eling kisik deang panganten istri eling kisik kesala aya kangen aya deang bisa kumaha di antosan di terminal ngalentuk hampir dua jam kesala aya kasorangan paingan datang acong janjina geuning isukan lengo deui
di antosan Kang Yadi Panganten ya. sengkolan punang ketepong sumpi Reka mana? kapan janji pas curik paket pisan pirangku kapok lengo deui cinta mohon lain deui mana sarang elek keseng kesala ayang kangen ayang bisa di antosa di terminal Kang Yadi ngalentuk berdua jam kesala ayang kesorangan paingan datang obat simpati yang cina geuning isukan lengo deui ditemuan lain deui mana sareng elek keseng kesela ayang kangen ayang bisa Kang Yadi Polsek Ciampel obat simpati api bos jurik bos jurik Cibatu Dona hati anjing kuria cicing Dona hati anjing kuria cicing bener-bener bisa kosurik macam belerang Cibatu betali kuring sana jangan lupa datang pati aku neangan lawan pati kalapro pajeman kenapa tuh hati pajeman Polsek Ciampel anu sayang durian bisa digantian kurungan durian bisa dilihat kuharata masuri macam beneran Cibatu anu mana apa simpati anu sayang dikotretkan dina hati diri tuna apana santi macam beneran Cibatu digurakeun dina rasa diri tuna apana santi macam beneran Cibatu sayang dijaga diriksa pinu rasa kaeman dina hati anjing anu sayang apana santi sayang deui oman sayang kana apana tuh hati apana santi macam beneran Cibatu apana santi anu mana sambung dari dapunya hari dilepas pegang apana santi dapuku berang kuring kasiksa apana santi itu kumaha aku jadi iya kumaha lalakona cinta anu karang depan nabat terang kata pikiran
kasiksa obat kudu kumaha api janji kudu kumaha obat simpati anu bageus da kamperi masih karasa nori oke kasihta kudu rasa nu beda oke kacinta asalira masih aya kudu kumaha apana sakit disambung deui da pupuknya dilepas berat da pupuk berat obat tuh kuring kasih kudu kumaha obat atau kumaha obat simpan lalakon cinta anu karang dapat abad tega karena pikiran oh kuring kasiksa kudu kumaha atau kumaha Wajib.